panagkuy-kuyok ta, napnuwanen kinagragsak ta, kasla awan patinggana, pulo sa diyak ni namnama, ti pagsinaan ta, luluwag tiyak patingga, lidayan nagmarik na, no tirabi. Tanarigatak sa pulsa balinga ayat. Nan asyak tay umadayo kitliklikan ayat abulot ko rebeng nalaeng nga inat birugen tay mabukudak kaniyak na kedeng lopay nasaem ngem daytoy amo kadakes inta ararami den diak may turek pay nga inat buyen panagluan na gapu kanyak len
ang kaisu kay sublianan puso kenrik nan isu adan karebengan awan titenggel ko amang ikot ken ka nudila toy ayat nga inakim parik na Diat maipton no sa tilaga vekto kapula kenayat abinulot ko at lune nagbalina ka narukot nagpadipentisan ko abupo ko No pa'y nasaem yem daytoy tirumben Amo kadakes inta araramiden Diak may curet pa'y nga inak puyaen Panagluan na gapu kanyak leng Diak maitor no sa tilaga vekto kapula kenayat abinulot ko at lunes nagbalina ka narukot nagpadipentisan ko abupukot Diak maitor no sa tilaga vekto kapula kenayat abinulot ko Napnapanam apay itakalanga at parang sinapsapol ka hindi ka man laang makita Pimanaw ka imbatinag nga agmay maysa Anyat di mo kinayat penuin ka kinagura Napnapanam apay itakalanga at parang sinapsapol ka hindi ka man laang makita Pimanaw
kanto mapukaw dito'y lagi po sa dinuman di ayan mo biyag ko kaya ko makengka ngay puno
agari dito'y puso. Ipaay ko ken ka, ti amin ko. Ket tinagto ko mangarud paldaangan, katagbulita inggat panumpala. Diyak malabdan daytoy riknak nga agladingit no sikat malagip ko agsa sa imek daytoy pusok itila ame kasayem ken tuok yak maepek to'y iliw ko ngem padasek biyag ko nga itured nupay na sakit nga awaten tinagsina dua a puso nga agpingpin naten. Awan kan dito'y denna diyak maepek to'y iliw ko ngem padasek biyag ko nga itured nupay na sakit nga awaten tinagsina a puso nga agpinpin natin.